27 bölüm. Taң atkanda jogorку din kızmaççılar menen el başçılarının bari çoğulup İsa ölüm cazasına tartılsın degen çeçim çıkarıştı. İsa'nı baylap alıp barıştı da Rimdik gubernator Pilattın koluna tapşırıştı. Oşonda İsa'ga çıkkınçılık kılgan jüyüt İsa'nın ölüm cazasına kesilgenin görüp oyun özgörttü da jogorku din kızmaççılar menen el başçıları bergen 30 gümüş tengeni kayra kaytarıp berdi. Bey günөө kişiге çıkkınçılık kılıp günөө getiriptirmin. Dedi alarga. Biroq alar Ha bizdin qanday tiyişimiz var? Özün bil. dep жооп berişti. Jüyüt tengelerdi ibadatxanaga ırgıtıp jiberip sırtka çıkıp asılıp öldü. Jogorku din kızmaççılar bolsa tengelerdi terip alıp Bol tengelerdi ibadat kananın kaznasına salganga bolbay. Antkeni bul adam kanının kunu. deşti da özara akıldaşıp turup başka uluttuktardın söөгүн koyuu üçün Karapaçının talaası dep atalgan jirdi satıp alıştı. Oşondan ulam al tala uşul күнгө чейин kanduu tala atalıp kalgan. Jeremiya paygambardın Ысрайылдын эли ушул адамга койгон бааны 30 күмүш теңгени алар алып, эген мага айткандай сатып алды карапачы талаасын деген sözü atkarıldı. İsa'nı bolso gubernatorдун aldına alıp gelişti. Gubernator Иудейлердин падышасы сенсиң бе? dep suradı. İsa Өзүңүз айтып турасыз. dedi. Al jogorku din kızmaççılar menen el başçılarının koygon ayıptarına eş nerse dep жооп kaytarbadı. Oşonda Pilat ağa Сага канча деген айыптар айтылып жатканын сен эмне? Укпай жатасыңбы? dedi. Biroq İsa alardın bir da sözünü жооп kaytargan yok. Oşonduktan Pilat abdan taң kaldı. Kutkarılуу mayramına karata gubernatordun elge alar suragan bir kılmışkerdi türmödön boşotup berүү adatı var ele. Oşol кезде alardın Barabba degen abdan belgilүү bir adamı türmödö bolчu. Oşonduktan alar çoğuluşkanda Pilat Силерге кимди бошотуп беришимди каалайсыңар? Бараббаныбы же Машаяга аталган İsa'nыбы? dedi. Antkeni Pilat alardın İsa'nı göre albastıktan karmap bergenin bilçü. Pilat sot orunduğuna olturganda anın ayalı bir kişini jiberip Жанагы адил кишиге тийбе. Анткени таңга жууп көргөн түшүмдө ал үчүн көп азап чектим. dep ayttırdı. Biroq jogorku din kızmaççılar menen el başçıları Barabbаны çıgarıp İsa'nı öldürүүnü surangıla dep çoğulgandardı ügüttöp koyuşkan ele. Gubernator çoğulgandarga Силерге экөөнүн кимисин бошотуп беришимди каалайсыңар? dep dagı kayrıldı. Çoğulgandar Бараббаны dep жооп berişti. Pilat Анда Машаяга аталган İsa'ны эмне кылайын? dedi. Tigiler bolsa bari bir oğuzdan айкашчыга чыгарган алсын deşti. Pilat alarga Ал эмне жамандык кылды? dedi. Biroq alar murdagıdan da katuu ızı çuğu düşüp айкашчыга чыгарган алсын dep bakırıştı. Pilat sözünün hiç kanday payda çıkmasın jana ızı çuğunun güçöp baratkanın görüp suunu aldı da çoğulgandardın aldında kolun juup
Men bul kişinin kanına ayıp göremezmin. Bunu kılgan siler özüңөрсүңөр. Dedi. Çoğulgandardım bağırı Bunun kanı bizdin jana bizdin baldarımыздın moynunda bolsun. dep çuğuldaştı. Oşonda Pilat Barabba'nı boşatıp berdi. İsa'nı bolsa sabattı da aykaş jıgaçka kadap saluğuğa buyruk kıldı. Gubernatordun jokerleri İsa'nı hakimçilikке alıp barışıp anın aldına büt polktu çoğultuştu. İsa'nı çeşintişip üstüne koçkul kızıl çapan javuştu. Tikenekten tacı jasaşıp başına giygizişti da on koluna tayak karmatıp koyuştu. Anan aldına çögölöy kalıp Yaşasın Yudelerden padişası. dep gelekereşti. Betine cava tükürüp kolundagı tayakta alıp başka vurgulay baştaştı. Şıldındap bütüşkönde üstündeki koçkul kızıl çapandı sıyırıp alıp özünün giyimin giygizişti da aykaş jıgaçka kadağanı alıp jönöştü. Jolda Kirineyalık ısmandı jolup turuşup anı İsa'nın aykaş jıgaçın götürüp baruğuğa majburlaştı. Golgota, bunun manisi baş söğük jayı degen jerge gelişkende alar İsa'ga öt koşulgan şaraptı berişti. İsa oğuz deyip görüp içkisi gelmedi. Aykaş jıgaçka kadagandar çüçü kulak karmaşıp giyimlerin bölüşüp oşol jerde İsa'nı kaytarıp olturuştu. Alar İsa'nın başının jogorı jagına anın ayıbı жазılgan taktаны bekitişti. Taktada bol İsa İudeylerдің padişası degen жазуу бар эле. İsa menen koşo dagı iki karakçını birin oң jagına, birin sol jagına aykaş jıgaçtarga kadap salıştı. Ötüp baratkanlar İsa'nı kordop, baştарын ийкегилешип Hey, ibadatkананы buzup 3 күндө кайра тургузуучу. Кудайдын уулу болсоң, айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдү куткарбайсыңбы? деп жатышты. Жогорку дин кызматчылар да аларга кошулуп, дин мугалимдери жана эл башчылары менен бирге Башкаларды куткарыптыр. Өзүң болсо куткара албай турат. Исраилдин падышасы имиш. Айкаш жыгаштан түшсүнчү. Кана, биз ага ишенип калалы. Кудайга таянчу эле. Кана, кааласа аны бошотсунчу. Анткени мен Кудайдын уулумун дече эмес беле. дешти. İsa менен кошо кадалган каракчылар да аны кордоп жатышты. Түшкү саат 12-лерден баштап бүт жерди караңгылык басып, ал саат 3-кө чейин созулду. Saat 3'törde İsa Eli, Eli, lama, sabaktani. dep katуу үн менен боздоп жиберди. Бул сөздүн маанisi Кудайым ай, Кудайым, эмне үчүн мени таштап кеттиң? Ошол жерде тургандардын кээ бири муну угуп, Бул Ильясты чакырып жатат дешти. Ошол замат алардын бири жүгүрүп барып, соргучту сирке сууга малды да таяктын учуна сайып алып İsa'нын оозуна такады. Ал эми башкалары Токточ, көрөлү. Ильяс келип аны куткарар бекен. дешти. İsa болсо дагы бир жолу катуу кыйкырып, анан жан берди. Ошол замат ибадатканадагы көшөгө башынан аягына чейин экиге бөлүнүп айрылды. Жер силкинип, таштар быркырады. Көрлөр ачылып, көптөгөн ыйыктар тирилди. Кийин İsa тирилгенде алар көрлөрүнөн чыгып, ыйык шаар Иерусалимге киришти да көп адамдардын көзүнө көрүнүштү. Жердин силкингенин жана
Andan başka bolup жаткан окуяларды көрүп, үрөйлөрү учкан Римдик жүзбашы жана аны менен бирге ыйсаны кайтарып тургандар Бул чындыгында Кудайдын уулу болгон экен дешти. Ошол жерде алыстан карап турган көптөгөн аялдар да бар эле. Булар ыйсага кызмат кылып, аны Галилеядан бери ээрчип келишкен болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, Жакып менен Жосенин энеси Мариям жана Зебедейдин аялы бар эле. Кеч киргенде Ариматиялык Жусуп аттуу бир бай адам келди. Ал да ыйсанын шакирти болчу. Ал Пилатка келип, ыйсанын сөөөгүн сурады. Пилат сөөктү берүүгө буйрук берди. Жусуп сөөктү алып, таза кездемеге ороп, асканы оюп, өзүнө арнап жасаган жаңы көргө жаткырды да, оозун чоң таш менен бекитип туруп кетип калды. Магдалалык Мариям менен дагы башка Мариям болсо ошол жерде көрдүн маңдайында отурушкан. Кийинки күнү жуманын эртесинде жогорку дин кызматчылар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулушуп, ага: Мырза, жанагы алдамчы көзү тирүүсүндө 3 күндөн кийин тирилем дегенин эстедик. Шакирттер келип сөөгүн улдап алып, элге ал тирилди деп айтышы мүмкүн. Ошондуктан 3-чү күнгө чейин көр жакшылап бекитилсин деп буйрук бериңиз. Эгер алар ушундай кылышса, анда алардын бул алдамчылыгы биринчисинен да жаман болот дешти. Пилат аларга: Сакчылар мына, алгыла да эми билгениңердей кылып кайтара бергиле деп жооп берди. Ошондо алар барып, көрдүн оосундагы чоң ташка мөөр басып, сакчыларга кайтартып коюшту. Тартып коюшту.